Marko 4 verse 26 to 29. Makorinte kuqala sahluko 3 verse number 6. Jesu waqhubeka wathi, umbuso waNkulunkulu ufanana nanaku. Umuntu usakata inhlanyelo ensimini yakhe. Ebusuku uyalala emini avuke. Inhlanyelo eyamila ikhule. Kodwa yena abe angadi ukuthi ikhula njani. Umhlaba ngekwawo uveta kudla. Kucala kube likhaba bese kuyabhaceka. Kube netibhuluja leticinile. Kuyaye kuthi kungoma. Kuthathwa lisikela kuyevunwa. Ngoba isikhathi sekuvuna sesifikile. Amen. Amen. Makorinte kuqala sahluko 3 verse number 6. Mina ngahlanyela nje. Apollos yena wefike wanisela. Kepha nguNkulunkulu lokhulisile. Amen. Amen. Mina ngahlanyela nje, Apollos wanisela, kepha nguNkulunkulu lokhulisile. Ngikholwa ukuthi lelivi liliqiniso lekumele silifunze ukuthi liliqiniso lelinjalo nje, ngoba liBhayibheli sithatha ngekuthi labalibhalile azange babuka simo base bathi angibhale, kepha babhale bathunywa uNkulunkulu ukuthi ababhale. Kuliqiniso ukuthi basebenzise emagama labeka setshenziswa ngaleso sikhathi mababhala. Labanye kulesikhathi bekusikhathi sembuso weMaroma, so makubhalwa ekuqaleni kwabhalwa ngalolu lwimi ke lolwimi lwesiGreek, ngoba eMaroma makabusa bekalandzele emaGreek. eMaroma alungisa and I set up yemigwaco leyenda ukuthi livangeli likhone kuhamba kube lula. Nabo bebathi bayatilungisela kanti balungisela ukuthi livangeli lite uhamba lula. Uyathi sengikhumbula nje lo mgwaco lo yenhlangano ukuthi nga Good Friday bekubita ukuthi ngisuke enhlangano ngiye ekhana ngoba baphathi bambe bangithumile kanti futhi kufuna ngibe senhlangano nga2. Ngisuke nga1 ekhana nga2 ngibe senhlangano. Thank God ngemgwaco lomusha wenda kwaba possible. Bewungathi wena kusitwa abantu kanti kuthiwa akube lula nekwenda umsebenzi waNkulunkulu. Endanjalo eMaroma kwafikeka labe kungafikeki khona. EmaGreek ke bese alungise umhlaba ngelulwimi because beba strong elulwimini ekufundziseni. Nalapho bebangadi ukuthi bendela ukuthi makafika Jesu bakhanze ukuthi bantu kunelulwimi labalwati kulolu common lekutawuthi makushunyayelwa kukhulunywe ngalo balive elivangeli. Sesingasho thina nawe lamhlathi nembala konke kusebentelana kube ngilokuhle kulomhlaba lo. Even when you don't know, noma ungadi, konke kusebentelana kube ngilokuhle. Lapha ke Marko makabhala mawufunza nje kulo verse 1 uthi Jesu waphinza futhi. Mangabe ke usuhlangana uthi uyafunza ukhanzela verse lisho nje lithi waphinza futhi. Ufuna ubuyele emuva ubuke lo waphinzani. Mawubuyela kusahluko 3 verse 1 nasahluko 3 verse 1 uthi waphinza Jesu wangena. Uphinza uthi hayi angibuyele emuva uphinzani ngoba solo angibona. Sahluko 2 uthi emva kwemalangana, emva kwamaphi emalangana uphinza ubuyele emuva
so yakusahluko bani so uliqalile iBhayibheli ke utaliva ke iBhayibheli taliva ke kuthi sifika lapha nje sifika njani ngicela ke kuyikhaya eTulu nginganibuyiseli emuva kakhulu kule parable lesithi ngumfanekiso kule parable kulomfanekiso mawubuka lapha ngeTulu kuverse 1 kuthiwa umfanekiso ngemhlanyeli bese iyachazwa kusuka kuverse 10 bese ngeTulu kwalo 13 Jesu uchaza umfanekiso ngemhlanyeli bese kuverse 21 la ngeTulu sibane lesokhelwe ngaphasi kwesitsha bese verse 26 mawubuka la ngeTulu kwa 21 kuthiwa lenzaba le ungayithola nakuLuka sahluko 8 ngale kuthi ungayithola kuMateyu ungayithola nakuLuka ngeTulu kwa verse 1 kuthi ungayithola kuMateyu ungayithola nakuLuka but mase ufika la kusahluko 26 kuthiwa umfanekiso ngenhlanyelo letimilelako sekude la kuthiwa khona ungakuthola kuMateyu ungakuthola kuLuka ngalamanye amagama lenzaba le nguMakho kuphela lo ibhalile ngani letinye letila ngenhla ungatithola nabo Mateyu nabo Luka batibhala kusho ukuthi Mark kunenzaba la khona kuyithola kuyiphika leyehlukile etindlebeni nasekuveni kwalabanye kepha Mark wakhona kuyithatha yena kufanana nanyalo kumbe enkonzweni uyathi ngeke sive ngekufanana lo munye uvelo kwa lo munye uvelo kwa so Mark ke uthatha lenzaba nguye kuphela lonel record la lenzaba le Jesu futhi kulenza tshana le asiva achaza njengakulamanye ama parables buthi usho ukuthi kodwa lachaza khona kusho ukuthi kufuna sifune sihlanganise nangemcabango ukuthi Jesu usho ukuthini la sisho ukuthini la sivumelekile ukuthi singahumusha ngemcabango loseBhayibhelini lokuba mcoka ke ekuhumusheni ukuthi uyadi injongo yalo lobhalile ngoba lo lobhalile wabhala injongo yalo lokhulumako ngoba wangayadi le njongo yalo bekakhuluma original utawujayiva kani bekathi khala ake silandzeleke Mark yini layiva ngoba mawuya kuJohane wekucala uthi umpostoli lokhu lesakubona sakuva sakuphatha ngilesinibikela kona wabonani Mark wevani Marko lakhanza kukuhle kumcoka ukuthi ngamoya waNkulunkulu akubhale phasi kuze kuthi nathi sive njengaye Marko sive ngoba mase basibhalela lababhali babhala ngamoya waNkulunkulu kuze kuthi singasho ukuthi Jesu wathi kuMarko kepha sikhona ukuthi Jesu uthe kimi lamhla sikhona ukuthi uJesu ukhulume nami uthini ke ngicela sithathe ke nati into letimbalwa letilandzelako ethi kwako konke lokunye lesingakubona kwekucala siva masifunza ukuthi
Jesu wachubeka wathi umbuso waNkulunkulu ufanana. It is like. Ngalama magama akasho ukuthi umbuso waNkulunkulu unginako, but uthi umbuso waNkulunkulu ufanana. Uyafanekisa ngawo. Yini lena lathi asiyibone ngembuso waNkulunkulu entweni lephathwa ngetandla, achaza into lesingeke size siyibambe ngetandla tethu. Yini lena lathi asiyibone lekhulunywa nguJesu? Kukhula, the growth of God's kingdom. Oh makabongwe Jesu, kukhula kwembuso waNkulunkulu. Uthi unjani ukhula njani? Kwekucala uthi umbuso waNkulunkulu ukhula uqala ngembewu, a seed. Sesitawukhumbula ke ngingasheshe nginitshele nje bazalwane kuLuka sahluko 8 mawutifundzela verse 11 na Petro ekucala sahluko 1 verse 23. Lapho kuLuka makuchazwa about the seed, na kuPetro ekucala sahluko 1 verse 23 makukhulunywa ngeseed kuthiwa le seed ilivi laNkulunkulu. Kuthiwa le mbewu ilivi laNkulunkulu. Ilivi laNkulunkulu. Kuthiwa ke lenhlanyelo noma inawo emandla ekumila, kepha idzinga umuntu lotoyihlanyela. Idzinga umuntu lotoyihlanyela. Inawo lamandla ekuthi itawumila, but ingakahlanyelwa angeke imile. Ngeke imile. Ngake ngeva indzaba ukuthi laba baseGibhitha laba khona kugcina nemtimba wemuntu ngale tithako tabo ukuthi ungaboli, babeka kwakhanzaniseka inhlanyelo leyayihlale for 4,000 years. Inhlanyelo solo if fresh, bathi mabayihlanyela after 4,000 years yamila ngale ndlela beyigcinwe ngayo. Kusho ukuthi lonke livi lelihledi lingakahlanyelwa liyawuhlala lingasiniki tithelo. Lonke livi longaba nalo ngeke linike tithelo, lidzinga kuhlanyelwa. Lidzinga kuhlanyelwa. Ku verse 27 sithola kuthini? Ebusuku uyalala lo mhlanyeli sewulele, akekho engathena, akekho ensimini. So ungambuta kanti bewendane wena sowuleleleni? Why? Ngoba imbewu mase ihlanyelwa ayisamdzingi lo mhlanyeli, seyidzinga sandla lesinye. Ngikhona ke la uNkulunkulu athi mina ngikathe wena ukuthi uhlanyele, mine ngidabese ngiyakukhulisa lokuhlanyela. Ndabese ngiyakukhulisa lokuhlanyela. Lona sewulele akade uzikwentekani. Akade uzikwentekani. Uthi ebusuku uyalala, emini avuke, nenhlanyelo iyamila, ikhule. Ngicela unake nanga emagama ke. Kodwa yena abe angadi ukuthi ikhula njani. Ukhuluma ngembuso waNkulunkulu, ufanekisa ngale mbewu. Uthi noma angayiboni
iyakhula akade ukuthi ikhula njani. Uyathi makukhona into lekhula ungayati ngingakayi ekhashane nguwe wena uyakhula noma ungathi bamba amen bogogo nabomkhulu uyathi uthi khanza nje sowungogo kude la uke uhlale khona athi ya naku ngiyakhula bantwana ngibuke naku sengikhula kude. You never feel it. You never know. You are always ignorant of something that is really happening. Awuyati lendvo kepha lendvo yendeka mbamba. Unjalo umbuso kaNkulunkulu. Ukhula at your ignorance. Usho njalo ufanele kusaloko Jesu. Verse 28. Kunethi igaba la ekukhuleni ngithole nanga umbila ke laba ngitholele wona nango umfanekiso ngoba lo verse 28 uthi umhlaba ngekwawo uveta kudla kuqala kube likhaba bese kuyabhaceka kube netibhuluja letiqinile kuyaye ukuthi kungoma kuthathwe lisikela kuye uvunwa. So lethi igaba njengaloku study bekunikhumbuta nje bazalwane. Uyabona lapha ekuqaleni awuboni lutho. But lokho awuboni lutho akusho ukuthi akunalutho. Lapha ku number 2 akunathemba lekuthi kunesibhuluja lesiyawuba khona lapha. Number 2 kuvele nje indlebe yinye. What a miracle. Kuthi kuna indlebe nayi kuyawugcina kunesibhuluja. Kuna indlebe nayi. uNkulunkulu ngebuNkulunkulu bakhe wenda ukuthi tinto kube ngathi tiyadikhulela tiyatendekela kepha uNkulunkulu amkhulu kangaka enda umsebenzi lomkhulu kangaka ukhethile ukuthi asebende singamboni sibonga lithuthana la singamshayela tandla khona masihlangene basikhutsata ukuthi asishayele uNkulunkulu tandla kepha it's a drop in the ocean. Kube bekungathiwa simshayela ngekwemsebenzi yakhe ngabe simshayela imini nebusuku ngoba uNkulunkulu uyasebenza. Mangabe kunetihlahla ngakini noma ungasithinza noma ungayembileni mase uhlanyele noma ungathinza inkomo lithole uthi ngifuna kuva ukuthi kukhula kanjani, you will never feel it. Noma ungazama kuyirecord uthi ngidabo irecord onke malanga, there is nothing you will see, but itabe ikhula yona lesihlahla sitawube sikhula. Nawe uze utshelela abanye ukuthi hayi emva kwemaviki lang2 sitabe sidla umbila, but kube kungasiwe lo ukhulisako. Wena ulele uyavuka, awuyine kuyawuphuphutha, awuyine kuyawenweba. Kude lesike sabakhanza ebusuku noma emini benweba tihlahla. Wendani ngiyakhulisa ulele, but kunemsebenzi lo wendekako. What is Mark's intention, which is Jesus' intention? Yini beyihloswe nguMarko lebe kuhloswe nguJesu lekumele sikwati thine
ekukholweni ngembuso kaNkulunkulu. Lokubili lokuthathu, ngalesikhathi Jesu akhuluma njengalo ngisho ukuthi emaRoma ngiwo bekanqobe emaJuda. EmaJuda bekagathe umuntu longumbusi lotawakhulula ngaphasi kwembuso wemaRoma. Bebafuna into le physical, bebafuna into letokwendeka nyalo. Ngiko Johane makethula inkulumo yakhe uthi phendukani ngoba umbuso wezulu sewusonzele. Johane beka nekucabanga ukuthi wethula umbuso lotawulwa nanaba abantu lababagcilatako, the Romans. Ngiyacabanga ukuthi ngiko Johane wathi masaboshiwe ngemaRoma wase uthumela abafunzi bakhe kuJesu kuthi uyaJesu sengikwethulile ukuthi nguwe lenkosi yalombuso. Labantu laba lengikwethula ngesikhathi sabo sebangifaka ejele. Yiphake phela Jesu. Umbuso wakho awubonakala enyalo. Kuthi umbuso wakho uyagagada. Jesu ke uletha lo mfanekiso kuletha umehluko ukuthi yebo ngumbuso but awusebenzi njengemibuso yebantu. Awusebenzi njengemibuso yebantu. Petro, niyamkhumbula Petro ukuthi wabuya nendlebe yalelinye lisotsha ngesikhathi bayobamba Jesu. Ngihlale ngisho ukuthi uyathi Petro the whole man abengaconza indlebe kuthi indvodza lengasimela sigebengu ukuthi ngifuna kumgeca indlebe aphethe ebhusha. Petro bekafuna inzamo yonke but lavika lelisotsha wahamba nendlebe. Petro bekathi kuliwa mbamba athi afuna ukukhombisa Jesu ukuthi Jesu unebandvu la unemasotsha iphake Jesu. Wathi Jesu no, buyisela inkembe endzaweni yawo. Why? Ngoba lo mbuso wami awuwini njengemibuso yebantu. Awusebenzi njengemibuso yebantu. Kumbe Petro bekakhotha athi hayi Nkosi, angizina Samson bekabagangqada ngemhlathi wembokolo. Kumbe bekakhotha boDavide uthi nabo Davide bebaphazatha inkemba bashaya boGoliath. Kepha Jesu wathi no, not under my kingdom. Asisebenzi kanjalo. Mark uchaza umbuso waNkulunkulu ukuthi awanzi awuncobi ngetikhwepha temuntu. Awuncobi ngetikhwepha temuntu. Not by power, not by might. Kusho ukuthi kulo mbuso waNkulunkulu makuhlanyelwe livi la kuwe. Le livi liyayathi isizini angikwadi ukusipha isigaba wena ngelivi lelihlanyelwe kuwe. Uthi uNkulunkulu ungajaki lesigaba sekufuna ema results ema products ngoba wajaka sivuno kanti kusesikhathi sendlebe yinye utaba frustrated uhlale uthi uNkulunkulu wami kuyawuze kube nini. Ngani uNkulunkulu uthi umbuso wakhe unetigaba ufinyelele esigabeni sekuvuna ngekuthi you are growing, uyakhula. Tintfo la embusweni waNkulunkulu
Siyambonga uNkulunkulu ngemithandazo leyenta ukuthi kube khona ama-miracles lendekako. But uthi Jesu tintfo la embusweni wakhe kumele sathi ukuthi kumele sikhule size sifike ekugcineni kwakho. Njengale mbewu lehlanyelwe. Jesu uthi ngalama emagama noma kanjani live lakhe ngeke liphuthe. Noma kungabukeka ngathi izinto zihamba kancane. Mangabe kwadibana nemuntu athi izinto zami ngihambela kancane. Thank God uyatibona zihamba kancane kusho ukuthi liyakhula libheke ngakhona. Kulombuso lekumele ukuthi ukwende ungasebenzisi olwimi lokuthi kuhamba kancane ngoba akuhambi kancane. Ngubani lo ngathathala umntwana lamuhla ngasamgatha emabhodweni makuphela umnyaka solangapheki lo mntwana bese uthi kukhula kancane solakupheki. Akuhambi kancane yonke into inesikhathi phase emthundweni langa. Makholwa asiphumuleni tindo takho atihambi kancane tiyakhula tikhulela khona. Tikhulela khona. Tikhulela khona. Kukhula akwendeki ngendlela lesathi ngayo. It is outside human knowledge. uNkulunkulu akasebenzisi lokukhula kwetintfo la embusweni. Kwendeka ulele, kwendeka uyagula, it does not affect the growth of the seed that has been sown. Lembewu solo iyachubeka ikhula not because you know but because God is at work. God is at work. Every human effort is vanity without God's grace. Yonke imetamo yemuntu ayisilutho mangabe kungasebenzi umusa waNkulunkulu. Yonke imetamo yethu ngiko Paula uthi mine ngahlanyela Apollo wanisela uNkulunkulu wakhulisa. Kusho ukuthi mawungashiya Paula kuphela na Apollo lo hlanyelako nalo niselako bese ususa uNkulunkulu noma ungahlanyela kanganani nothing is going to grow ngoba kukhulisa uNkulunkulu. Kukhulisa uNkulunkulu. Ku-Isaiah 55 verse 11 uNkulunkulu uthi ngiligadzile livi lami, ngigadzile imbewu yami. Ngigadzile imbewu yami. Ngigadzile imbewu yami. Lembewu ilivi la uNkulunkulu ihlanyelwa kuphi? Enhlitiyweni. Mayilemukela inhlitiyo lelivi la uNkulunkulu ngulapho likhula khona. Usahamba lamhla ubuka tihlahla, ubuka tinkomo, ubuka abantwana, ubuka abatali, ubuka indodza yakho, ubuka umkakho. Ake sewucabange ngaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukuphi bazalwane usemsebentini. Lamuhla lo mntwana lokhalako uyasimangalisa kani wena nami sake sakhala nathi kanje. But nyalo sesikhulile. Naye unelithuba utawukhula. Ubongibuta phela mangiyabe ngisaphila. Uyomkhanza ku praise team. Sekahlabela. Everything has time under the sun. Konke kunesikhathi
mela sikhathi sendvo as long ichamuka ilive laNkulunkulu mela sikhathi sayo ngoba at the right time noma kanjani kutawukwendeka noma kanjani kuyakwendeka. Jakobe sikhumbula ukuthi wathi alele esigangeni wabona lilele liqhamuka noma leyeme ezulwini kulelele bekwenyuka kwehla tingilosi uNkulunkulu wakhuluma naye asesigangeni wase uthi Jakobe kulendzawo lengikuyo yindzawo lena uNkulunkulu bengingadi. Uyathi uNkulunkulu bazalwane ukhona mbamba mawubona tshane bukhula kumele uthi praise God. Mawubona inkukhu icala ibalintshwele ikhula ubothi thank you God. Mawubona ihlahla likhula uthi thank you Lord ngoba kude lomnye lokhulisako kulomhlaba ngoNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu kuphela. Akusiko kuba sesontweni lokwenda uNkulunkulu abe khona mawuphila nje indalo imemetela bukhulu nebukhosi bakhe. Indalo ibonakalisa sandla saNkulunkulu. Kuhlanganyela naNkulunkulu konke lokuhle lokwendekako kungabe kusemindenini uNkulunkulu lokhulisa umndeni, kungabe kusebandleni ngoNkulunkulu lokhulisa libandla. Sathane siyathi ukuthi ngimahliphi uhliphita impilo yemuntu, uhliphita impilo yemndeni, afune nekuhliphita ebandleni. Mine sengizama ukukhetha ukuthi eyathi angifuni ukufakazela Sathane emahliphi. Mina ngifuna ukufakazela uNkulunkulu. Akachubeke nje nemsebenzi wakhe yedwana. Mina ngithi Jesu lo wathi uyalakha libandla lakhe liyakhiwa libandla strong. Why? Ngoba uNkulunkulu lokhulisako. uNkulunkulu usitsilita nemigcapho lesingaba nayo labe ngingathi bonga khona. Ngikulenye inkonzo sekufakaza lo MC so ngimake nje sewashada uthi nga 2001 bekete enkonzweni bekakhonda eAlliance lengesheya Emperor. Sewuthi kulowo mnyaka loyo ngola athatha khona sinqumo masendiwa sekuthi nikela kuJesu. Noko masathutha ngala ayalela awakhona kwakhanza athi ayiseke Alliance wase ke sewuba limember kulelinye libandla. Wathi kepha imbewu yekuphendvuka yahlanyelwa 2001 eAlliance. Kodwa umfundisi wase Alliance bekahambe ethutane naye. God made the seed grow. Ngesikhathi thine singadi. Ngoba kumbe kube besathi besitawuphazamisa umsebenzi waNkulunkulu. Ngesitawuphazamisa umsebenzi waNkulunkulu. Lo uqalile umsebenzi utawufeza empilweni yakho. uNkulunkulu akadzinga kangako Richard ekukhuleni. Utsinga nje kuhlanyeleni. Uthi yena utawukhulisa. God will take care. Evini lelihlanyelwe kuwe. Uthi uNkulunkulu ngidalimela ngidaligatsa mina. Wena hamba uyolala. Uthi mina ngidaligatsa. Mina ngeke ngilale. Ngibabekisele bazalwane
base Philip sahluko 2 livesi lekugcina verse 13 livesi lekugcina ngcike nyalo base Philip 2 verse 13 ngoba ngoNkulunkulu lo sebenza kini ukuthanza nekwenta ngentando yakhe lenhle uyifake ukuthi uNkulunkulu wendani yalo uNkulunkulu wendani kuwe uyasebenza hallelujah thank you Jesus uNkulunkulu usemsebentini la kuwe nguthathaphi nguthatha kunawo umbhalo ngobe nguNkulunkulu lo sebenza alisho ukuthi lo wasebenza but uNkulunkulu lo sebenza konyalo uNkulunkulu lo sebenza konyalo ngabe khona la ubona likhula khona hlanyela live la uNkulunkulu uNkulunkulu lo sebenzako ngelivi lakhe ngiyababekisela ke labazalwane sake saba nemfundisi Shabangu la bekaqhamuka ngalashiselweni sewuyabekisa ke umbhele ubekisa ngetimoto naye ekulaleleni uthi umbhele kuyendeka labanye bantfu ungahlupheki ngeyakho imoto usinjani but bekabekisa nje ukuthi kuyendeka abantu betimoto letincane bese bathenga tipika letinkulu ithi incane seyawusindwa ngilomthwalo wetipika ngoba ufuna ivakale iyinkulu bese uvule emafastelo avule letipika takhe umsindo ube letulu mayihamba la uthi uyayibona ukhanze kungumapitsane ngesomntane bantu bathi lo msindo uletulu bese kuba nebantu lo muntu unemoto lenkulu nalo msindo wayo sigadla sendo but uvale emafastelo ikhala kancane iredio yinkulu umsindo wayo lo original imkhulu but akayivuli kakhulu uyivula kancane unjalo sathane ufuna kuvakalisa umsindo lomkhulu kanemandla akanawo bese uNkulunkulu wenda umsebenzi lomkhulu usebenta ngevamuntu kuthi uNkulunkulu usemsebentini. You may not feel it, God is at work. You may not hear it, God is at work. Noma ungeva umsindo wetikitake ngoba ngafuni intandla temuntu kepha uNkulunkulu usemsebentini. Lo uqalile umsebenzi lomuhle kini uyakufeza. Konke ukubekele ngesikhathi sakho. Unga suse ma dates akho. Suse ma deadline akho. Kuthi Nkosi mangaba kwendeka imhla ka13 but mangabe Nkosi ikhulumile kuwe that's fine. Kepha wasuse ma dates ungakopi kuthi Nkosi mangaba kwendeke kupheleni kwale nyanga uyawuba ukho. Suse ma dates kumbe kusevela indlebe kuze tawuvela tindlebe letimbili tibe tintsathu kuya khona ekuvuthweni konke lokulive la uNkulunkulu it will come to a harvest time. Sivuno sakhona siyeta umbuso waNkulunkulu unjalo wanza ukhule without our feelings and without our power. uNkulunkulu uyathi khulisela lokungekwakhe. Ngicela sisukume sithandaze. Yes, thank you, Jesus.
ubonise umsebenzi lomuhle onema dates ekuthi kukhula kuvuthwanini. Don't worry about your own dates, sewayisetha uNkulunkulu. Wena ungahambe ucoca nje ubonga ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi sivuno sisendleleni. Because the word of God is a seed. Lekhaya kithi sake salima bese sithi masilimile besite nadaladi wekubiya. Noma tinkomo betihle tidla. Kepha ngikhumbula kahle ukuthi kude umnyaka labatali bami bathi asube sahlanyela ngoba tinkomo tiyadla. Njalo ngeminyaka noma tidlile eminyakeni lophelile sa-affecteka sivuno bebathi nalonyaka tingabe tiyabuya siyawuhlanyela. Bani njalo nawe akunenzaba sivuno ukasitholi kahle eminyakeni lophelile. Sivuno asikakuhambeli kahle enyangeni lephelile. Hamba uphinze uhlanyele ngoba wena uNkulunkulu uthi ungumhlanyeli. Hlanyela livi lakhe kuleso sivanze lesiyinhlito yakho. Hlanyela livi lakhe kuleyo ndlebe levako. Hlanyela livi lakhe bese uyekela kuye uNkulunkulu umethembe ukuthi lokuhlanyele utakuvuna. Livi lolihlanyele utalivuna. Ungatsinwa kuhlanyela because at the right time the harvest is coming. Wena hlale ulalela umjumo wesivuno uthi Nkosi engabe lesivuno mase sifika sitawukhanza kunjani la. Oh, celebrate the harvest that is coming. Bonga uNkulunkulu ukuthi kunesivuno lesitako. Thank you Jesus. Nami Nkosi ngiyabonga ukuthi kunesivuno. Konke lapho khona kuhlanyeleke livi lakho. Oh, thank you Jesus. Umbuso wakho awanzi ngekubona nangemandla emuntu. Nguwe lokhulisako. Nguwe lokhulisako. Nguwe lokhulisako. At the right time. Kuyendeka Nkosi iminyaka leminye idliwe isikhonyane. Ngiyabonga ukuthi nguwe lobonako ukuthi isikhonyane sidle kanganani. Wathi la kudle isikhonyane khona utawubuyisa leyo minyaka ledliwe isikhonyane. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kunange madodana nemadodakazi akho Nkosi angathi isikhonyane besibadlele kanganani. Angathi besibadlele kangakhi. Kepha Nkosi nguwe lebe usolo uyibala iminyaka yesikhonyane. Uyasathi sivuno lesidliwe isikhonyane. Ngiyabonga Nkosi ukuthi wena lokhulisako uyawubuyisela lokho lobekudliwe isikhonyane ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi phakade naphakade. Asimnikete lithumo uNkulunkulu wethu. Yena lo wenda kukhule. Yena lokukhulisa singaboni. Yena lokukhulisa singeva. Yena lokukhulisa singathi. Luthumo Nkosi lube kuwe phakade naphakade. Amen. Amen.